Se papa, nakumenya biruseho. Basi se niwe wanditse ibi bintu? Love, coded love. All I know is how I love you like crazy. I don't know how it started, and I don't know how it will end. Love, coded love, coded love, coded love. All I know is how I love you like crazy. Sabara undabare munzira zose nyuramo ubuzima bwanje buri mu gihirahiro amahoro y'umutima nayo mana sabara undabare munzira zose nyuramo ariko simbone ibitoki arafasha kwihangana ubuzima neza n'umbeko ni wowe muremure Mabusha, uri mushano cyangwa ushobora kuba wibeshya ariko? Ariko bisa nazo. Okay. Urinde uturutse he? Amazina yanjye yitwa narangeze hano mu kazi n'ijoro. Nazamana rwose James. Waramutse neza se Anita wa Boss James we? Uyu mushinga rero dushaka gukorana n'abandi, niyo mpamvu dukeneye innovation iva muri office B kugira ngo abo bandi bazabona aho bungukira ndetse na company yacu itere imbere mu bisanzwe. Aba James igitekerezo gishobora kuba cyatuma dutera imbere tukagera ku nyine urabona turamutse buretse Anita na gifite cyo kongera murakoze. Mbere yuko ngira icyo mvuga kuri iyi proje ndabanza mubwire ko muri gukora neza, mukora neza cyane. Nawe ndahari kugira ngo ntange umusanzu wanjye cyane muri departement mbarizwamo
yo kureba ibiri muri sisiteme niba ari byo dusanga kuri tele. Komeza ntunde kure, ni wowe murengezi. Ni wowe murengezi. Dieu. Iyi ni ya dokima kuri ya projet. Yego. Ariko navuganye n'abo muri office B bari indi projet benda kuduha. Bari hafi kuduha. Nta kibazo apfa kudereza umuntu wo kuyikurikirana. Yego. Ariko numvise ngo boss ari kuvuga ngo hari undi mukobwa bagiye kuduha tugiye gukorana. Undi se mushi? Utari Diane? Maybe, but let us wait. harya ubu ni we boss yawe kuyoborera project cyangwa tugiye gukoraho? Yeah, it's me. Do you have any problem? No, but what? none se ni gute umuntu aba akiza mu kazi ari mushyashya bakatamuhereza kuyobora projet? Ibyo bintu numva bisobanutse. Ariko nakubajije ko tigeze nsubiza. Do you have any problem about that? Okay. No, I don't have a problem. Don't mind. Ahubwo uranyibukije uyu munsi ngomba gutaha kare nkajya muri office nkajya kureba abantu tuzakorana kuri iriya projet nkajya kumenyana nabo. আমার প্রথম তব Good afternoon. Good afternoon. Tubafashe iki? Oh, no way. I'm from Office B. Oh, okay. Welcome and take a seat, please. Thank you. So, my name is Anitha. Nishimiye gukorana nawe. Okay, me too. Nanjye nishimiye gukorana nawe cyane. None ninde tugiye gukorana kuri iriya projet? Ndavuga uwo nzajya nsaba raporo kugira ngo ampe na contact ziwe azajya mukenera nkamubona. Coded love to you, coded love. I have a coded love to you, coded love. I have a coded love to you, coded love. Oh, the love. Anita, Yes. bite? Ibyiza. Ndasite? Cha fresh. Mva rero, kiriya dokima wanyoherereje nabonye birimo urujijo rwinshi.
wabonye iki? Akira aho ngaho wasanga ibisubizo. Simara location. Yes, location. Waza ukareba ukuntu waza ukansobanurira kugira dokima kugira ngo mbone ukuntu ngufasha. Okay. Yego. Thank you. See you. ariko dia mutinyuka gute kumereza dokima zituzuye ngo ndushyire muri portfolio? niyo tuzuye bose. Ibi bintu ntabwo ari byo, ni ukwica akazi, mukuri pe. Bose mutubabarire rwose habayeho kwibeshya. Wabibonye, wabonye ko wayimaye idafite. Nihangane uri mutwihanganire reka nzisinye vuba. Ariko akazi ni ukugakora nabi, ni ukugakora nabi cyane. Bose ni ukuri mutubabarire. Habayeho kwibeshya ariko ntabwo bizongera. Nukuri sinamureka mukunda Love, 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 coded love, coded love, coded love. All I know is how I love you. Musigaye mukora nabi. Tubabarire n'ukuri. Ntabwo tuzongera tuzakwigiraho cyane ibintu byo gusinya ku matuma rwose tuzakwigiraho cyane. Ubutaha uzaye mucekinga murebe neza ko ibintu byuzuye mu bintu. Numvise ko hari imikoranire mibi yawe na Anitha, umwe mukozi muke. Bose nta kibazo dufitanye n'ukuri nuko nyine hari ukuntu tuba tutumvikana ariko nyine no kuba ataramenyera rega nabyo birabitera ariko nta kibazo gihari tumeze neza nk'umuntu. Amakimbirane mu kazi ntabwo ari meza, aradindiza cyane. Mugerageze murebe ukuntu mwabikemura. Turabikemura bose. Ariko yari hari ikintu kintera gutekereza kuri iriya dokima cyane. Gutumbwira ngo dokima yanze gufunguka. Birashoboka cyane kuko nangira dokima byaranunguye cyane. Dokima nk'iriya kwanga gufunguka byaranunguye. Ingendo ndumva nyine ntabwo ndi gusobanukirwa ibyo bintu. Ufite impamvu ishobora gutuma ukomeza gushaka ikibyishe inyuma. Ubonye impamvu kabisa. Ariko nzakomeza kugufasha uko nshoboye kose turebe ibyo ari byo. Sibyo? Yego. Ubwo mugerageze urebe kuko njye sinumva uburyo dokima yanga gufunguka. Yanga gufunguka itese. Wowe ubwo mugerageze wenda bizakunda. Kandi nifunguka hari byinshi ntekereza nzagira ibisubizo. Ni Patrick umamagaye kamwitabe. Yes Patrick. Wasanga nkamukwitabira se? What? Who are you? Kumbonye ari Patrick warumamagaye se? Hello Patrick. Biki? Diane. Diane wo muri office be. Murazanye cyane? Nyine hari ikibazo. Diane murakundana? Nyine ni uko dukorana nyine ntabwo. Ibyo tubireke twikomereze. নীল যাইলো নীল বন্ধু আবার মেঘেরে আলোচক রস হসে রোহে ভরের তুফান তোমার ম্যান বুথরিয়া আমার